Так, ассаламу алейкум. Жігіттер, қалайсыңдар? Денсаулықтар жақсы? Бишкек такси. BYD E2. Такси ұрып атыппыз. Пробка бар, жоқ пробка красный. Міне іштесе болуы, же бияқта только арендамен эле бензинге эле чыгат окшойт го. Иштеп болобу негизи. Таксиде иштегендер калабы, бирдемке барбы, жокпу, нампан барбы бияқта? Или только ошо өзүңү алдамай окшойт го бияқта. Эптеп эле аренда чыгып эле. Да, короче, түштө баштагам. Иштичи, уже кеч болду. Канча болду? 7:30 болду. 1800 иштедим. Аренда чыгып элек. Аренда 2000. Заправка 400. Питание уже уруп койдум.